Здраво на сите, добре дојдовте на каналот Татунчо, јас сум Владко, а наспроти мене го имам Велимир Абрамовиќ, за кој што е тешко да се најдат епитети. Драматург или од Драмскиот факултет во Белград, професор на факултет, филозоф, а јас едноставно би рекол ерудит и ќе ви се обраќам со професоре, бидејќи пак ќе кажам каков е да епитет употребам, мислам дека ќе го стесни опсегот на вашата личност. Професор Абрамовиќ, добре дојдовте на каналот Татунчо. Hvala Vlatko, poštovanje na divnoj najavi. Nadam se da ćemo zanimljivo razgovarati. Samo ono što se ne zna. Otkrivamo nove fakte. Тако, ми снимамо, денеска е 12 ноември, значи веќе се завршени изборите во Америка. Ние немавме намера да зборуваме за ово, но некако се наметнува. Чичкото на Трамп, Џон Трамп, е тој кој што ја зема архивата на Тесла. Подоцна го донаоѓаме Трамп, кој што е во тесна соработка со Елон Маск и повторно Тесла. Дали има некаква поврзаност или чиста игра на случајот? Ne, povezanost je direktna, jer to je sada prvo rukovodstvo jedne velike sile države koje je potpuno teslijansko, o čemu je zapravo odlučila vojno-američka ezoterija koja je najdublja država u Americi. To je suština. Imate najdublju državu, to je zapravo ezoterija, kažem vojna, koja je iznad zakona, a ona iz Amerike upravlja i Rusijom. Jer 51,6% postotaka je vojno-industrijski kompleks u rukama deoničara Amerikanaca ruskog porekla. To treba da znate. Zašto? Zato što su federalne rezerve stvorene i sa kapitalom Romanovih između 911. i 913. godine, tako da u federalnim rezervama oko 45% je kapitala ruskoga. To je ono što se, mislim, ne zna, a što je jako bitno za celu ovu situaciju, da bi se razumeo onda i rat u Ukrajini i odnosi Amerike i Rusije, ali Tesla je paradigma potpuno nove civilizacije, zapravo ja je zovem Teslijana, tako sve zajedno što ide uz Teslu i uz njegovu rezonantnu tehnologiju koja je zasnovana na shvatanju sinhroniciteta. Jer rezonanca je tehnički termin za sinhronicitet, za istovremenost. Ne može biti ništa u rezonanci, a da nije simultano, znači da ne postoji u istom trenutku, jer je sinhronicitet uslov za fizičku interakciju. Dakle, to je potpuno jedna nova etarska fizika koja sada je najzad dobila i svoj politički izraz. Najzad su došli Teslijanci na čelo jedne velike sile, ali nisu jedini, jer i premijer Indije Narendra Modi je takođe Teslijanac. To je Vivekananda Tesla fondacija koju je on osnovao. Imate na internetu njegove statement izjave o Tesli, direktno. Jer je Tesla u stvari spiritualni naučnik sa zapada, tako ga vidi Indija, i on je u nivou Vivekanande, ako ne i iznad njega, zato što je uspeo da od svoje laboratorije fizičke napravi zapravo hram naučne duhovnosti, a to je spoj nauke i spiritualnosti koji će odrediti sledeću fazu u evoluciji čovečanstva ili planetarnog društva. Tako da imamo Indiju, Teslijanci su u Indiji, Teslijanci su i u Americi i ostaje da Kina je već teslijanska civilizacija per se, sama po sebi, zato što je to potpuno tehnološka civilizacija koja razvija veštačku inteligenciju i tako dalje, ali njima treba spiritualnost koja ide iz tajnog društva Beli lotos, to je taoističko tajno društvo kinesko koje je vrh spiritualne ezoterije u Kini. Tako da zapravo jedina država koja u ovom trenutku je za promenu statusa vlasti, to je Rusija,
jer je KGB i Putin, to je crkva, to je niži stepen u hijerarhiji svetske vlasti. Vojska je iznad službi i religija. Znači, najdublja država to je vojska, pa ide dublja država, to su religije i službe, to je Putin. Znači, sada u ovom trenutku vlast u Rusije za ceo jedan stepen ispod američke i to ne može da ostane tako, mora da se menja, odnosno mora čovek iz vojske da dođe u Kremlj i to, ja mislim, pre 20. januara, pre nego što Trump stupi na dužnost. Јас имам овде вашата книга, во текот на едитирањето на видеото ќе ставам и подобра фотографија од самата насловна. Вие сте одличен познавач на Тесла, па денес, одејќи по пат, се прашував дали всушност ние велиме дека Тесла е научникот кој што се роди во 19 век, ама е научникот на 21, а дали не е всушност тој научникот и за 22 и 23 век? Pa da, zato što je taj algoritam u stvari Tesline nauke, ako se on razvija, to je daleka budućnost, jer radi se o nekoliko osnovnih fundamentalnih otkrića koja moraju da se urade pre svega u fizici, ali u fizici spiritualno shvaćeno, znači ne samo na nivou fizičkog eksperimenta, nego na nivou metafizike, znači na spiritualnom nivou gde se razmatra i proučava priroda samih zakona. Znači ne efekti zakona kao u laboratoriji eksperimentalnoj, nego sami zakoni, a ne ni matematički jezik. To napišem formulu, to je jezik. Uradim eksperiment, to je fizički nivo. A šta je sa zakonom? Jer zakon je taj koji se ne menja. On je zapravo nema nikakvu evoluciju, recimo zakon poluge u doba Arhimeda, to je pre 2200-300 godina, pa dobro, on kako ga je otkrio Arhimed, sila puta krak, tako je taj zakon i danas. Znači, to su zakoni koje je dao Bog tvorac, zakoni koje proučava nauka, konkretno fizika. I sad, algoritam teslijanske civilizacije, on se sastoji, prvo, slobodna energija iz okruženja, dakle, generator etarske rezonancije, elektricitet direktno iz svetlosti. Etar je u stvari elektromagnetski spektar, šta? Tako da to jednostavno može da sintetiše i elektrone, i protone, i neutrone i na taj način da se sintetiše bilo koji od te tri čestice se sastoje svi elementi Mendeljevog prirodnog sistema hemijskih elemenata. Znači, možemo da bilo koju materiju direktno iz svetlosti dobijemo ako znamo kako nastaje elektron koji već možemo da dobijemo iz svetlosti, zatim proton i neutron. Neutron se sastoji iz protona i elektrona, tako da u stvari samo još treba da sintetišemo proton. Sve drugo možemo da uradimo vrlo jednostavno. I na taj način mi bismo u stvari dobili vlast nad materijom. Ne bi nam trebali rudnici litijuma. Šta će nam rudnik litijuma kad mi možemo u laboratoriji da dobijemo i zlato, i uran, i litijum, šta god. Mislim, bilo koji element, kiseonik, vodonik, najbolju izvorsku vodu ako treba da sintetišemo u laboratoriji. O tome se radi. To je taj algoritam teslijanske civilizacije koja je spiritualna i koja unosi sada moral, ne etiku. Etos, etikos, na grčkom, znači običaj ili navika. Međutim, to nije kosmički moral. Ova srpska reč koja ima u sebi morati, znači must, ono što se mora, to je jako dobra reč. Jer šta se mora? Pa moraju se poštovati prirodni zakoni. Ja ne mogu da idem protiv zakona gravitacije, elektromagnetske indukcije, onoga. To su zakoni koji su jednom zauvek dati isti. Znači, mogu samo da ih znam, da ih osvestim, pa da onda pozitivne posledice po sebe, one koje korisne, koje su mi potrebne, mogu da upotrebljavam, da koristim, ali ne mogu da menjam sam zakon. Dakle, jedina nauka je ta koja se bavi stvarno onim osobinama dela tvorca univerzuma ili, kako kažu masoni, velikog Neymara svih svetova. To je to. I prema tome algoritam teslijanske civilizacije, on direktno šta sadrži? Sadrži prvo
znači slobodnu energiju, neiscrpnu, beskonačnu iz okruženja, zatim sintezu materije i svetlosti, zatim algoritme za dobre i pametne robote koji onda su u stanju da zaista zamene rad za egzistenciju ljudski i na taj način da oslobode čovečanstvo od mukotrpnog rada, da možemo da se bavimo sobom i duhovnim pitanjima. Sobom u smislu da shvatimo šta je život, ko smo mi, šta je duša, šta je duh, pa to je ono što je zapravo najvažnije. I takođe da konstruišemo vremensku mašinu, taj princip osnovni vremeplova, promene vremenske koordinacije, to je praktično Tesla već napravio. To je Teslin transformator, to je taj osnovni princip u stvari promene koordinata vremena, internih vremena, ne univerzalnog vremena koje je isto za sve, i horizontalno i vertikalno. Uvek je sada, uvek je sadašnji trenutak i ne postoji nijedno drugo vreme. I kad bismo mi recimo imali vremensku mašinu i odemo na primjer u 5. vek ili odemo u 27. vek, uvek smo bili u sadašnjosti tog veka. Znači u 15. veku u sada, u 25. veku u sada i sada u sada. Počeli smo ovu emisiju u sada, u sadašnjosti, sve vreme je sadašnjost, završit ćemo je takođe u sadašnjosti. Iz toga sledi u stvari nova etarska fizika i rezonantna tehnologija zasnovana na shvatanju vremena kao glavnog, osnovnog i najopštijeg zakona kompletnog fizičkog sveta. To je ono što mi radimo u smislu ostvarivanja algoritma teslijanske civilizacije. Znači, beskonačna energija, prenos kompletnog ljudskog rada na veštačku inteligenciju sa algoritmima koji su harmonični sa univerzumom, zatim sinteza materije i svetlosti i promena, znači kontrola u stvari promene vremenske koordinate bioloških i fizičkih objekata. Чакай, некои луѓе кои што го следат овој канал често ме прашуваат и јас, на пример, во последното видео се обидов да дадам некои одговори на тоа. Верувам дека вие како доста упатен човек знаете што се има случајно со знаењето кое што беше собрано во Александриската библиотека, со сите тие книги од сите научници на антиката, на древноста. Каде завршија тие книги? Дали навистина беа спалени или се уште постојат некаде? Ne, Aleksandrijska biblioteka je u Vatikanu, naravno, jer hrišćani su imali i tada i sada najbolju obaveštajnu službu, jer cela u stvari priča oko Isusa Hrista, 12 apostola, Getismanskog vrta, zatim Jude, Kaife, onda Pontija Pilata, znači čitava ta priča u stvari je bila u režiji Afronija. Afronije je bio šef tajne straže Pontija Pilata, znači praktično rimske vojne obaveštajne službe, jer Isus je bio protiv judejskog ustanka, protiv Rima. Baraba, on je ubio 2 rimska, ovaj što je oslobođen umesto Isusa, on je ubio dva rimska vojnika, znači njega oslobađaju. Zašto? Jer su oni krenuli u ustanak protiv Rima, a onda je Isus Hristos počeo da propoveda ljubav, znači da blokira ustanak protiv Rima i zbog toga je Kaifa njega osudio. Znači on je u stvari žrtva sveštenstva, odnosno Sinedriona, samog je judejskog Sinedriona, i onda su oni tražili za njega smrtnu kaznu što je izdao Jevreje, a da oslobode Barabu koji se borio za Jevreje protiv Rima i ubio dvojicu Rimljana. I onda Pontije Pilat je izračunao pod pritiskom Afronija i komandanta u stvari tajne straže, odnosno danas bi rekli vojne obaveštajne službe, tajne bezbednosne formacije, da zapravo osude Isusa, a da puste Barabu i tako da smire judejski ustanak, kao što se i desilo. Prema tome, to je sve samo jedna priča i oni su od početka hteli znanja. Ta znanja idu iz Vavilona 2500 godina pre naše ere, još ranije iz Haldeje, a zatim i od samih Anunakija
koji su navodno bili beli bogovi i došli i znali matematiku, znali kako rade prirodni zakoni i takođe znali astrologiju, znači tajnu ljudskih sudbina. Sve su oni to preneli jednom plemenu Haldejaca u pustinji, pa su onda oni to doneli u Vavilon, odakle to otišli u Stari Egipat i tako dalje, sve do današnjih dana. To je u stvari nešto što se razvijelo poslije u Indiji kao džotiš, a kod nas na zapadu kao astrologija. Ima neke razlike, ali u krajnjoj liniji dođe sve to na isto. To kažem zato što su spisi Aleksandrijske biblioteke danas u Vatikanu. Koja biblioteka Vatikana ima 65 kilometara. To su hodnici i oko 2500 bibliotekara, koji svaki je zadužen za svoj sektor, sve zna napad, tako da oni imaju najbolju obaveštajnu službu u kontinuitetu. Druge zemlje su doživljavale ratove, promene, naročito da kažem Srbija, pa to ovde ne postoji nijedan podatak koji nije 5 puta izmenjen. Ovde laž na laž se istorijski slagala, međutim Vatikan ima tačno precizne podatke i istorijske i takođe jedan niz podataka kojima je Vatikan uticao na samoidentitet određenih naroda i na taj način sticao uticaj. Tako da Vatikanska biblioteka je ta u kojoj je veliki deo Aleksandrijske biblioteke. Oni su to prvo uzeli, te spise, a onda su zapalili kuću i neke hartije, pa nisu svi spisi, mogli su, što kažu, kuvar da zapali, šta nisu svi spisi u Aleksandrijskoj biblioteci bili, da kažem, iste vrednosti. Во тој смисол, веројатно, и Франција има некакви тајни за тоа што единствениот кој што има увид во тие библиотеки е Наполеон, или не може би не конкретно Наполеон, луѓе како Елифас Леви кои што биле библиотекари за Наполеон, затоа што барем историјата не учи дека Наполеон ги ја зема целосната архива од Ватикан, извесен период стои во Франција, после тоа се враќа назад. Дали французите имаат увид во тоа што се чува во Ватикан? Pa verovatno, oni su imali i Saint-Germaina i Fulcanellija i imali su ezoteriste, Francuzi, visoki Elifas Levi, tako da imali su visoke adepte magije i bele i crne i na kraju krajeva samu revoluciju francusku 1789. izveli su engleski masoni i jezuiti sa vatikanske strane. Znači kombinacija jezuita i masona. Ko je nastradao? Nastradali su masoni, Robespierre, i oni njima su odsekli glavu, a jezuiti su ostali skriveni. Jedini ko je govorio vrlo precizno u svojim knjigama, ali metaforički, o uticaju i osnovnom tom podsticaju, inspiratornom radu, inspiraciji koju su jezuiti dali za francusku revoluciju, odnosno za to prosvetiteljsko ateističko plemstvo, pošto u jezuitizmu Bog je sloboda, u katolicizmu Bog je istina, a u pravoslavlju Bog je ljubav. To su te osnovne razlike. Ako je Bog sloboda u jezuitizmu, onda, prijatelju, sve je moguće. I u stvari jedini ko je o tome ozbiljno govorio, to je bio Markiz de Sade. Markiz de Sade koji je bio zarobljenik u ove Bastilje, a posle toga bio zatočenik opet kao pacijent azila u Šarantonu, gde je napravio čak i jednu vrlo čuvenu predstavu koja je posle igrana i modifikovana. To je proganjanje i ubistvo Jean-Paul Marat, jednog od vođa revolucije, kako ga je izvela grupa azila u Šarantonu pod vođstvom Markiza de Sada. On je u ludnici imao specijalni status i pravio je pozorišne predstave sa pacijentima, ali on je opisao u stvari da je najgori nemoral i sve što se dešavalo u stvari najstrašnije zapravo išlo iz crkve, jer su jezuiti u Francuskoj preuzeli crkvu, a danas je preuzeli i u celom Vatikanu, pošto je Franja, Papa Franja jezuita. Tako da možemo reći da je njihova ta linija u Vatikanu definitivno pobedila. Sad, Francuzi,
posebno Napoleon, koji 1896. 7. kad je krenuo u stvari da zauzima Egipat, on je zauzeo i Maltu i onda je ukinuo malteški red. Međutim, onda je general Suvorov, pod kome je to naredio ruski car Pavle I, on je zauzeo 1802. Ja mislim da je on zauzeo Maltu i ponovo uspostavio malteški red, tako da je onda prior malteškog reda postao Pavle I, ruski car, i on je ostao do danas prior portugalskog dela malteškog reda, dok je ovaj američki deo pod Amerikancima. To su takozvani Kerijevci. Kerijevci, pa da, to su, i oni su se dosta fuzionisali, Maltežani i Templari. Nije to, mislim, govorimo o Americi. Kao što je recimo masonerija u Americi, da to je jedna organizacija u kojoj vi lepo platite članarinu i možete onda da idete u biblioteku i tako, pa sad možda i napredujete po stepenima, ali hoću da kažem da jeste Napoleon odveo antropologe, geologe, onda ove arheologe, istoričare, sve, i to jaku formaciju u Egipat, u stari Egipat, odakle je na Place de la Concorde, to je u Parizu i donet onaj obelisk, on je donet brodom iz Egipta, to je Place de la Concorde, to je trg sloge, jeli, u prevodu, i tu je, kako bih rekao, Napoleon pokupio sve moguće iz Egipta što je mogo, ali kasnije su došli... Rosetta Stone, recimo. Kako? Rosetta Stone, isto tako. Rosetta Stone, tako je, da, to je na 3 jezika bio, na aramejskom, grčkom i hieroglifima, tako da je onda Šampolion, jeli, mogao da pročita hieroglife i tako dalje. Naravno, mislim, pljačka je bila onako angro, što bi se rekao, na velikoj pljačka, ali nisu izvršili samo Francuzi, nego i Englezi, posle, kasnije Englezi, pa kad odete u British Museum u Londonu, vi vidite da je tamo sfinge, da su delovi hramova, šta god su mogli da prenesu, oni su to preneli. Isto како што и асфирологија, науката за клинестото писмо, за кунеиформе, центарот е во Бритиш Музеум и најголемата колекција на таблици со кунеиформе е во самиот Бритиш Музеум, затоа што, кој беше Хенри Леард, во Месопотамија го прави истото што го прават французите во Египет. Jeste. Kuneiforme su inače odigrale veliku ulogu u uspostavljanju okultne podloge za nacizam. Specijalno to je Marija Oršić, koja je bila veliki medijum, inače Hrvatica, majka je bila balerina bečka, a otac zagrebački arhitekta Oršić. Ona je preko profesora Šumana u stvari ušla u vojno-obaveštajnu službu Nemačke vojske i 1917. Znači, Hitler još nema pojma da je Hitler, on je u nekom rovu, ne zna niko za njega, ali ona je upravo čitala kuneiforme. To su u stvari navodno poruke Anunakija sa Aldebarana, znači iz sazvežđa Oriona, to je zvezda koja je bila u komunikaciji sa Marijom Oršić i preko Marije Oršić i sa Himmlerom i sa Hitlerom, i ona je vodila društvo Vril, koje je bilo u stvari ključno okultno društvo u Trećem rajhu, ali se bavilo tehnologijom, i sa njima i za njih je radio i Nikola Tesla 936. i 7. godine u fabrikama Škoda u Češkoj, što je otkriće češke vlade. Oni su, kad je bio veliki spomenik od Tesli napravljen u Pragu, jedno 5-6 godina, navodno najteži spomenik. Zašto najteže? Je to bila jedna loptasta munja, ali od bronze, koja je bila, 2-3 tone teška, i onda je predstavnica češke vlade lepo došla i pročitala tekst da je, kaže, Tesla nije samo bio u Pragu 1876. kad je posećivao časove filozofije na univerzitetu u Pragu, jer je želeo da se obavesti o filozofskoj problematici, nego je on i 936. na 7. godinu bio u fabrikama Škoda, radio letilice bez krila,
1910. godine imate prvi crtež, to je Teslin crtež letećeg tanjira. Od tada su leteći tanjiri, do 2010. to su neke cigare ovako, mislim, metalne, svetleće i tada potpuno ima drugačiju. On je napravio taj prvi prototip u stvari letilica koje intersektuju elektromagnetski gravitaciju i na taj način mogu da se održavaju. Kasnije to su radili Townsend, Brown i Bifield i njih dvojica su napravili te takozvane levitatore na bazi promene polariteta plus minus negativnog elektriciteta i naboja. Sve je to rađeno, ali je sve to sklonjeno u stranu i ta se linija dalje nije razvijala. Tesla je dobio 1937. to imate na internetu, dobio je i orden velikog belog lava za to što je u fabrikama Škoda u stvari napravio neku vrstu, sad to nije bilo zamišljeno kao oružje, nego više kao tehnologija takvog nivoa koje bi u stvari obesmislilo ratove. Tesla je bio jako protiv rata, jer je mislio da viša svest u stanju da promeni odnos razlike potencijala koji dovodi do rata. Znači, on je to posmatrao kao pozitivni i negativni elektricitet. I kad imate razliku potencijala veliku, dolazi do pražnjenja, skaču munje i mislim, imate vatreni efekat, imate paljenje u stvari ionske plazme. To je rat. Znači, kad se izjednače potencijali, dolazi do ekvilibrijuma i rat staje, to su periodi mira. Tom svojom logistikom Tesla je 1914. godine, kad je objavio članak o Prvom svetskom ratu, u potpunosti, vrlo precizno rekao ko će biti sile pobednice. Znači, u 1914. u decembru objavljen članak, ko će biti sile pobednice i kad će se rat završiti. Nakon 4 godine, članak je napisan u novembru, u decembru je izašao u novembru tačno, nakon 4 godine je završen Prvi svetski rat, 11. novembra u 11 časova u Kompjenejskoj šumi severno od Pariza u vagonu. to je Tesla sve predvideo tom svojom logistikom. Pa je zatim isto tako kritikovao nemačku armiju, osnovano, jer je rekao, sad paste, u armiji glavna stvar je subordinacija. Kad, ne znam, general kaže da, pukovnik kaže da, major kaže da, svi viču da i vojnik mora da kaže da i da izvrši. Međutim, Tesla je rekao da je nemačka armija preterano organizovana i pošto je preterano organizovana, onda je ona predvidljiva u svojim reakcijama, odnosno, pošto ima daljinsko upravljanje već kao svoj izum, odnosno njome može da upravlja neprijatelj. Jer tačno na moju akciju neprijateljsku ja znam kakva će biti nemačka reakcija i prema tome upravljam tom armijom s polja. I on je rekao da će nemačka armija upravo zbog tog preteranog organizovanja, koji u stvari ideal svake armije, ali je pogrešan ideal, izgubiti rat. I on se založio za takozvani gerilski rat kao za rat više efikasnosti u odnosu na frontovski rat, jer kaže gerilac, on radi mu mozak, on samo udari sa vrlo malom silom, koncentrisanom u vremenu, on može da napravi veliki efekat. Dakle, njegove akcije su mnogo vrednije od, recimo, trome vojske, ko užasno košta, pa onda imate psihološki moment, pa onda moment tromosti zapravo fronta. I na kraju se pokazalo da je zaista to tako i Tesla je tačno rekao ko će biti sile pobednice, ko će da izgubi, sve precizno, znate, i da će za 20 godina biti novi rat, jer nije dovoljan broj zemalja u Prvom svetskom ratu učestvovao, pa i dalje ostala razlika potencijala koja će se povećavati i za 20 godina, tačno, pazi, 100% pogodio, će početi novi rat u Evropi. I sve on to predvideo 1914. godine, hoću da kažem, a 900. on je predvideo celu ovu civilizaciju 1900. u članku Svetski sistem, u 12 tačaka, gde je opisao od A do Š našu informaciono-tehnološku civilizaciju koju mi danas živimo. Evo i na osnovu koje možemo i da radimo ovu emisiju i da razgovaramo preko Zoom aplikacije. Tako.
Научна духовност. Тесла е современик, речиси во исто време живеат со Алистер Кроули. Алистер Кроули го има во неговото списание Equinox на The Method of Science, Aim of Religion, или преведено научниот метод како цел на религијата. Па дали овие две идеи се раѓаат паралелно и случајно паралелно или имаат некаква поврзаност? Pa ne, i Alistair Crowley je bio jedan od visokih konfidenata intelligence servisa, jer je engleske obaveštajne službe, a sama reč kaže da je to intelligence service. Znači, oni pokušavaju da preko inteligencije vladaju i shvataju. I onda ovo što je interesantno, to je da je vrlo moguće da su se 929. Alistair Crowley, Tesla, zatim Walter Russell, jedan vrlo značajan inače vajar, ali koji je posle toga se bavio fizikom, fancy vajar koji je radio, recimo, ne znam, Lincolnov memorijal i na primer biste, i to ovim milijarderima, poznatim ljudima. To je bio i radio i Edisonovu bistu i radio je i bistu JP Morgana i tako dalje za velike honorare. Dakle, on je izgleda, osetivši da će da dođe novi, još strašniji rat nego što je bio Prvi svetski, izgleda okupio Alistera Crowleya, Teslu, zatim Gurdjijeva, čiji asistent u tom trenutku bio, da kažem, privremeni asistent Nikolaj Kozirev, ruski akademik, jedan sjajan čovjek koji se bavio problemom vremena i on je inače bio i 10 godina u logoru, pa na Serpuhovom observatoriji, pa onda je objasnio da ove zvezde koje mi vidimo su tako udaljene da ukoliko energija na zvezdama se proizvodi nuklearnim termonuklearnim reakcijama, odnosno fisijom i fuzijom, da nema ni govora da bi to bilo dovoljno energije da bismo kad izađemo napolju i gledamo u noćno nebo mogli da vidimo tako udaljene zvezde. Naprosto one bi za nas bile tamne. Vrlo interesantan, to je bio njegovi doktorat i međutim, verovatno zbog tog pokušaja da se blokira rat je on kad se vratio u Sovjetski savez bio optužen za, ne znam, recimo da je protiv komunizma, Staljina, ovoga onoga i jednostavno 10 godina u logoru. Ali, vrlo interesantno, vidite, umro je 1983. godine, on je bio 10 godina u logoru, mislim te prve noći kad je stigao, onda su ih logorska straža i je sve njih na -20, to je čuveni logori su svi tamo u Sibiru, nema tamo, na Krimu nema logora, nego iza Urala. I oni su strpali sve, skinuli su ih sve do gole kože, samo u donji veš, polili ih vodom i sve zaključali u ćeliju, računajući da ujutru nikog živog neće zateći. Međutim, kad je ujutru otvorio upravnik i straža, kad je on otvorio ćeliju, stajao je samo živ Nikolaj Kozirjev, jedini koji je preživio. I se uplašio, mislio, čovjek sad Boži čovek, i odmah ga je stavio na blaži režim, ali svejedno, bio je 10 godina u logoru. Ali nekoliko dana pre nego što će da izađe iz logora, on je naravno sve vreme kalkulisao u svojoj glavi i pisao u stvari, odnosno koncipirao svoju teoriju i pisao praktično taj svoj doktorat o zvezdama, ali nije imao podatke, nije imao ni jednu knjigu iz astronomije, tu je, mislim, naučnu knjigu. I onda jednoga dana kad je već bilo, kad je došao Hruščov, umro Staljin i tako dalje, onda je u jednom trenutku otvorila su se vrata na ćeliji i ubačene su mu astronomske knjige sa svim podacima, sa efemeridama, sa beleženjem energije sa zvezda, sa položajima i tako dalje. I on je onda dobio podatke koje je sve naučio na pamet. Dakle, ceo doktorat sa svim podacima naučio na pamet. Kaže, nikad nije otkrio komu je to i kako ubacio te knjige koje su mu u tom trenutku preko potrebne. I kad je izašao konačno iz logora,
kroz 2 meseca je doktorirao, samo je napisao, u to vreme nije bilo kompjutera, pa je morao da kuca doktorat, znači kad ga je napisao, stavio formule, onda je i doktorirao. Sjajna jedna ličnost. Dakle, postoji priča da je 1929. godine ovaj Volter Russell u stvari pozvao sve njih i da im je svima napravio maske, ali to su maske uzete sa živog lica da bi mogli, pošto svaka forma, ona ima određenu energiju, određeno energetsko polje, da bi od tih ljudi u stvari nekom vrstom udružene energije mogao da na ezoterijskom planu blokira sukobe na fizičkom planu, odnosno rat koji se već onda pripremao. 1929. Hitler je već uveliko bio u akciji i to je naravno znao i Volter Russell, znao je i kako se zove Crowley. Alistair Crowley, naravno. I sad šta? On je to sve napravio. Maska Teslina, ta uzeta sa živog lica, se nalazi ovde u Beogradu na adresi Slavuje Venac, ali mogu vam reći to ovako, čovek je to mislio da da muzeju, ali kako muzej nije uopšte u stanju da rukovodi Teslinom ostavštinom kao ostalom ni srpska vlada, to su sve idioti koji to ništa ne razumeju i zato i prolazi sve ovako kako prolazi, mislim i oni i ceo narod. I onda je problem u tome što je svako izgleda uzeo svoju masku i nikad to nije bilo u jednom trenutku postavljeno u određeni geometrijski položaj da može da pošalje kod u Akaša hroniku gde je etar najniži, u stvari sloj, najniži nivo Akaša hronike. A šta je Akaša hronika? To su matematički kodovi svih događaja. Budućnost, prošlost, sadašnjost, to je sve isto jer je u stvari stalno sadašnjost. I znate, nije sadašnjost samo horizontalna, nego i vertikalna. Pazi, u kom smislu? Pa horizontalna, znači sadašnjost je sad kod vas, ne znam gde se vi nalazite. U Italiji. Geografski. Gde ste u Italiji? Italiji. Ja sam u Beogradu. Onda u Kini je sadašnjost, svuda je sadašnjost, na Andromedi je sadašnjost, u celom univerzumu je sadašnjost. Kada mi ne bi bili istovremeni, mi ne bi imali fizičku interakciju, mi ne bi ni na koji način mogli da komuniciramo, jer bismo bili neistovremeni. Dakle, sad smo svi istovremeni horizontalno. A šta je sa vertikalnom? Kažem tako da i u 15. veku i u budućnosti, kako god interno vreme pomerate u odnosu na beskonačnu sadašnjost, uvek ste u nekoj vrsti lokalne sadašnjosti i u stvari postoji univerzalna sadašnjost i interna vremena koja nam daju sukcesiju, prošlost, sadašnjost, budućnost, ali to je iluzija. Vreme je uvek isto, menjamo se mi, prostor, masa i energija, to je ono što se menja. Професоре, застанавме кај времето. Јас секогаш кога сум ги разгледувал оние основните физички единици, например маса, например должина, ампер, лесни се за разбирање затоа што се некако опипливи. Кога доаѓаме кај времето и кога ги гледаме дефинициите, дали е она астрономската како дел од кружењето на Земјата околу Сонцето, дали е она нуклеарната како се извинувам, како дел од распаѓањето на атомот на цезиумот, некако имаме чувство дека за да изразиме абстрактен поем време, мораме да употребиме нешто физички и просторно. Зошто е тоа така и каде грешиме во разбирањето на времето? Sveti Avgustin je u svojim Confessiones, ispovestima u 6. veku naše ere, sasvim jasno definisao zapravo od čega se sastoji ceo ovaj svet. On je rekao, ovaj svet nije nastao u vremenu, nego od vremena. Zašto? Zato što su prostor, masa i energija konačni, ali nisu određene veličine, mogu biti ma koliko veliki, a samo vreme je beskonačno. Na osnovu čega to znamo? Pa zato što je stalno sadašnje vreme i to je povezano sa svešću. Pošto je stalno sadašnje vreme, ja zaključujem da je ono beskonačno i da se vreme ne kreće, jer da se kreće ne bi bilo stalno sada. Znači, stalno isto vreme, a mi se menjamo. Menja se prostor, menja se masa
i menja se energija. Znači, to je ono što ja zovem interno vreme određene fizičke stvarnosti, odnosno pojave. A šta je svest? Dakle, da bi postojao beskonačni vremenski kontinuum koji je nepokretan i samo jedan jedini, jer beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju. Ako postoji jedna beskonačnost, ona uključuje sve druge. Znači, mora postojati samo jedna u pretpostavci, u univerzumu, a da bi beskonačnost mogla da postoji, znači beskrajno fizičko vreme, jer je u stvari sadašnjost jedino vreme fizičke realnosti, bez obzira kako gledamo, bilo istorijski, bilo u sadašnjem trenutku, znači sinhrono, bilo diahrono, istorijski, svejedno. I mi u stvari imamo jasnu predstavu o tome da je stalno sada samo ukoliko smo uključeni pomoću svesti. Znači, svest je povezana sa vremenom, a vreme, pošto je beskonačno, ne može da se kreće. Kako beskonačnost da se kreće? I zato je stalno sadašnji trenutak. A da bi postojao kontinuum sadašnjeg vremena, znači beskonačno vreme, mora da postoji ili da mu prethodi princip neprekidnosti. Dakle, kontinuitet, a to je svest koja prethodi kontinuumu koji je vreme. Znači, princip kontinuiteta prethodi onome što zovemo kontinuum, a kako mi posmatramo promenu samo uopšte u svetu, samo preko mase, kazaljka na satu, ili preko energije, ili preko prostora koji je čas pun, čas je prazan i u stvari sve se to kreće i menja jer su delovi vremena pokretni, jer se nalaze u beskonačnom vremenskom entitetu od koga se sastoji prostor. Znači, deo vremena je prostor, pa deo prostora je masa, a ono što ostane između prostora i mase, to je energija. I to je moja teorija koju sam ja radio više od 40 godina i sad sam je završio, zato idem u Indiju sada, u stvari tamo mogu da me čuju. To je kontra evropske nauke, ne vredi ovde to ni pričati. Nisu čuli ni Teslu, a kamoli da čuju nekog ko je po njima u stvari filozof i ne bavi se fizikom, nije matematičar, pa šta on hoće, znaš, on priča. Međutim, ja sam završio teoriju i naslov toga je sledeće: ontološke osnove. Znači, ontologija je deo evropske metafizike koji se bavi postojanjem, odnosno samim bićem, a biće predstavlja osnovnu beskonačnost sveta. Prema tome, ontološke osnove matematičke fizike svesti i konstantne sadašnjosti. I onda ide matematika vremena koja uključuje i objašnjenje i gravitacije i tako dalje, i naročito sinteze materije i svetlosti, kao i rezonator etarski za beskrajnu energiju i samu vremensku mašinu. Sve su to posledice moje teorije koje bi mogle biti u fizičkoj laboratoriji proverene, ali treba neko da hoće. Ja nisam inženjer, treba mi u stvari eksperimentalni set za proveru tih pretpostavki za koje ja verujem da su potpuno tačne, jer se baziraju na nekim Teslinim eksperimentima koji su neobjašnjeni za sada, ali koji obećavaju, po mom uvidu, obećavaju da su uspeli. To je između ostalog, recimo, spiritistički efekat. Znate šta, imate spiritualizam, to je nauka koja govori o tome da je sve od duha, sve potiče iz duha, odnosno da je struktura materije duhovnog karaktera, a spiritizam to je jedan metod komunikacije živih ljudi gde je duša zajedno sa telom, to smo mi, i onih kod kojih je duša već odvojena od tela, ali i dalje nastavlja egzistenciju, a telo, znači atomsko, molekulski nivo naše strukture, on u stvari poprima neku drugu matematiku, jer duša daje tu matematiku u telu. Znate, kad se oplodi jajna ćelija, u tom trenutku sine jasna svetlost, koja je sada i snimljena. Zašto je snimljena? Šta je ta jasna svetlost? Pa to je u stvari duša. To je elektromagnetsko polje oko DNK, to je duša, koje se oslobađa u trenutku smrti. Ostaje atomsko-molekulski nivo, to je telo takozvano,
malo ono padne i na vagi, nešto izgubi na masi zbog E jednako mc na kvadrat, energija jednako masi. Zbog toga gubi na masi, može da se meri i vagom. Ali apsorpcionim atomskim spektrom, fotometrom vi možete da izmerite energiju koja izlazi iz tela umirućeg, to je u stvari duša, koja postoji u frekventnom spektru koji nije nama, kako bih rekao, uhvatljiv ili registrativan našim čulima, našim interfejsom, jer čula su interfejs i takođe i našim aparatima koji su u stvari tako dizajnirani da su kopija našeg interfejsa sa nešto proširenim spektrom, ali mora da postoji drugačiji princip rezonancije koji je znao Tesla i onda je on mogao da razgovara sa JP Morganom, sa Markom Twainem i tako dalje, to nisu priče. On je dao jedan o intervju u New York Timesu 1941. godine, gde je rekao, kaže, pa juče sam bio ovde, odnosno razgovarao sa Markom Twainem, vrlo često s njim razgovaram, kao i sa Westinghouseom, a JP Morgan, kaže, beži od mene. Kako, kaže, sa Markom Twainem, sad je 941. godina, a Mark Twain je umro 1910. godine. Ma, kaže, pustite vi to, znam ja o čemu pričam. Razumeš šta znači vreme? Za svetlost vreme ne protiče, svetlost je večna. Kao što i svetlost koja ima najveću brzinu u univerzumu ne troši nikakvo gorivo za to putovanje. Ne sipa svetlo benzin da bi putovala, da kažem, ogromne distance u univerzumu. Dakle, moramo potpuno da promenimo našu vizuru stvari da bismo bili na nivou shvatanja Tesline tehnologije, jer on nije ostavio teoriju. Nemamo Teslinu teoriju. Zašto nemamo? Zato što on bio vizionar. On ima viziju, direktno se spusti iza kaše, dakle iz tog osnovnog informatičkog koda, to se sve spusti na nivo misli, a naše misli su slike, to su elektromagnetske slike, i onda on u stvari u umnoj laboratoriji takozvanim obrnutim dejstvom, inverznim dejstvom na retinu, on ukloni ovaj prizor koji gleda normalno očima, jer primajući impulse s polja mi vidimo, ne znam, zidove, ljude, stolice i tako dalje. Ali ako šaljemo impuls iz mozga na retinu, u stanju smo da sklonimo ovaj prizor koji inače gledamo i da ga zamenimo našim psihološkim prizorom, dakle vizijom. I on je to zvao umna laboratorija, tako da je po celu noć on ležao i zamišljao svoje aparate u umnoj laboratoriji i onda ih korigovao, popravljao, i kad prorade u umu, kaže, uvek bi proradili i u laboratoriji sutradan kad ih konstruiš. Tako da moramo da se naviknemo na potpuno jednu drugačiju logiku, shvatajući da postoji jedna beskonačnost, da su pravi ministri tajne vlade sveta nikakvi ljudi, neki tamo u podrumima, ezoterici koji ne znam šta rade, nego da su to zakoni kosmosa koji vladaju, mislim, i nama, našim telom i našim i nervnim sistemom i na kraju krajeva dušom. Pa u psihologiji niko ne kaže šta je duša. Kako to niko ne zna u psihologiji šta je duša, a bave se dušom? Pa ne postoji definicija duše. Pa šta radite onda? Mislim, koji je predmet vaše nauke? Šta vi proučavate ako ne znate šta je duša? Pa zato mora fizička hipoteza duše, pa da cela ova nauka počne da se bavi nefizičkim fenomenima. Jer u samom fizičkom svetu postoji ono što je metafizičko, postoje zakoni koji su nevidljivi, koji konstituišu ceo ovaj svet. I u ostalom, zašto ne vidimo vreme, to ste pitali. Pa zato što je beskonačnost, ne možemo da vidimo, mi smo delovi beskonačnog, odnosno fragmenti Boga, ako je Bog u stvari takođe, ako on prožima ceo ovaj univerzum, i naše oči mogu da vide samo ono što je ograničeno, što je konačno, jer smo mi tako ustrojeni. I takve aparate pravimo prema tome, dok god aparati kopiraju nas i urađeni su prema našem znanju, dokle neće biti u stanju da iz ove naučne paradigme, koja je na bazi sile nekad bila u doba Njutna, pa na bazi energije, Wirkungskvantum, kvant dejstva Maxa Plancka iz 1900. 14. decembra on uveo kvantnu mehaniku
u društvo fizičara u Berlinu i tako dalje. Hoću da kažem da iz svega toga mi moramo da iziđemo potpuno drugačije shvatajući, ali i deduktivno, znači od generalnog slučaja na pojedinačni, dakle na taj način da napravimo teoriju koja bi odgovarala ustrojstvu kosmosa tako da na vrhu bude svest koja proizvodi vreme. Kontinuitet proizvodi kontinuum, kontinuitet neprekidnost, to je svest, a onda ide kontinuum, to što je neprekidno, to je stalna sadašnjost, sve stvara vreme i sve ostalo su u stvari osobine samo kontinuuma koji se deli na unutra, jer beskonačnost ne može na spolja da se deli, samo na unutra i to samodiferenciranje intrinsično, znači unutrašnje samodiferenciranje daje prvo preko radijusa, daje prostor, koji je zakrivljen po pi i tako dalje i na kraju krajeva sinkronicitet celog univerzuma na nivou stvarnosti, sveta stvari, recimo galaksija, sve galaksije, to su bili zapanjeni ovi astronomi kad su najzad to izračunali, da sve galaksije, bez obzira na oblik, bez obzira na udaljenje od galaktičkog centra i tako dalje, sve idu istim brzinama, rotiraju istim brzinama oko 250 km u sekundi. Što nešto znači. Znači da je ceo kosmos u stvari jedna sinhrona vremenska mašina, de facto. To što bi rekao Kozirjev. To je on otkrio. Така, кога ги спомнавте односот помеѓу Тесла и Марк Твен, мене ми дојде на ум оваа книга, тоа е Таинствениот странец, Тајанствени странец. Тако е. Каде што главен лик е едно дете по име Сатана. И во едно интервју имам читано дека го прашуваат новинарите Тесла дали тоа е инспирација за овој лик и Тесла, меѓу другото, не дава директен одговор и вели истовремено јас го предпочитам името Луцифер. Сега, бидејќи одиме кон она дека сите научници, малку ќе го проширам прашањето, сите научници одат кон она што значи Бог, кон она што значи духовност, а религиите одат кон она што значи систем на владење, јас би рекол. Дали всушност тука ги имаме наговестувањата на тоа што значи таа виша сфера на теслијанската наука, каде што некои закони, како што, например, ќе ни се случи нешто лошо во текот на денот и мислиме дека тоа е крајот на светот, а од друга страна, кога ќе го погледнеме во голема перспектива, може би таа непријатна случка ни го спасила животот. Сега продолжив малку прашањево, но да тргнеме од тука. Дали всушност сатаната на Марк Твен е Никола Тесла? Pa da, to je taj lik. Naravno, ali ne satana u tom lošem smislu, nego šta je satana? Satana je u stvari ona prirodna zakonitost koja može da se emanira u bilo kom obliku, bilo u ljudskom obliku, bilo u obliku neke prirodne sile ili katastrofe ili nekog događaja koji je povoljan. Jer na kraju krajeva šta je sreća? Sreća je dejstvo ljudima nepoznatog zakona. Ali kad nam se nešto dobro desi, onda ne kažemo satana. A to je isti zakon. Jedan zakon pokriva sve posledice. Zakon gravitacije pokriva i posledicu da kada čovek skoči sa, ne znam, prozora se razbije, sa 5. sprata, a pokriva i to da se sazida jedna lepa crkva, da se sazida muzej ili opera. Razume? Znači isti je zakon, ali su različiti pristupi onih koji taj zakon koriste. Prema tome, kad se kaže satana, onda se misli uopšte na aktivnost univerzuma, a kad se kaže Bog, onda se smatra na ono što je apsolutno dobro, a dobro je zato što je nepromenljivo, dakle potpuno mirno, nedelatno, apsolutno ne radi ništa. Jer ako nemate nikakvu akciju, sigurno neće biti ni zla. A bilo koja dobra akcija nije dobra za svakoga, nego samo za određeni krug, a domino sistem onda može za nekog drugog i da ta ista dobra akcija bude vrlo loša. Tako da bilo koja akcija u stvari to razlikuje dobro i zlo. Odsustvo akcije to je čisti Bog. Sve to kažem zbog toga što je Mark Twain sa Teslom diskutovao šta? Pa
spotova je u stvari ljudske sudbine. To je jedna, i to sa matematičkom podlogom, vrlo ozbiljna teorija ljudskih sudbina koja je izneta u knjizi Mysterious Stranger, tajanstveni stranac, a koja je, Mark je umro 1910. kao što sam rekao, a ta knjiga je prvi put objavljena, ostala, Tven je nije objavio za vreme života, ona je ostala u njegovim spisima i objavljena 1925. godine, tek. Ali šta tu vi vidite? Vi vidite da u stvari čovek ima jako veliku lepezu sudbina, ima jako veliki broj sudbina, ali je taj broj konačan. Jer mi se sastojimo svi od svetlosti, to je po alhemiji i to je zaista istina. Dakle foton, pazite, radio talas ima 100 metara, ne možete ga preseći ni makazama, niti nožem, niti bilo kako. Znači, to su pravi atomi. Od tih atoma sastoji se materijalna struktura, a to su elektroni, protoni, neutroni, i oni na kraju krajeva grade nas ljude, a elektromagnetsko polje fotonsko, to je naša duša. Dok je vreme u stvari ono što zovemo duh. Dakle, naše vreme preko svesti koje je princip kontinuiteta koji određuje interno vreme našeg sistema elektromagnetskog kompleksa koji sačinjava našu svetlosnu dušu. To je svetlosna građa. Ali u svakom slučaju broj tih elemenata je prebroj. Znači, broj elemenata ma koliki bio, n faktorijal ima broj kombinacija i broj tih kombinacija može biti neograničen i u principu ako gledamo celokupni spektar, ako gledamo svaki pojedinačni, znači čoveka ili neki objekat, to je konačan broj, što znači da konačan broj elemenata može imati konačan broj veza sa spoljašnjom strukturom, odnosno sa okruženjem. Drugim rečima, mi možemo imati milijarde sudbina i u svakom trenutku sadašnjosti možemo iz jednog lanca sudbine preći u drugi. To je ovo što radi, mada ovako je rečeno, da je ovaj anđeo koji je došao u stvari nije satana, nego je satana njegov ujak. To je precizno tako u samom spisu. Ujak mu je satana, ali ovaj zna mnogo toga i on može dakle da prebacuje iz jednog lanca događaja u drugi lanac događaja i na taj način da ljudima menja njihove sudbine. Ali ne može da promeni suštinu te sudbine za određenu strukturu, jer je ona već unapred zadata i ima konačan broj varijanti s konačnim brojem elemenata od kojih se struktura sastoji. Drugim rečima, svako od nas se sastoji od jednog određenog broja fotona. Recimo imamo ćelija, samo ćelija imamo 10 na 14, sa 14 nula. A zamisli koliko imamo fotona, to je vrlo jedan veliki broj. I taj veliki broj jako ima veliki broj sudbina, pa nama izgleda kao da imamo slobodnu volju. Nemamo je, nego je samo to toliko, kako bih rekao, komplikovano i toliko je to veliki broj da mi to ne možemo da nikada sračunamo. Prvo krajeva to i nas i ne interesuje. Zašto? Jer smo mi automati kosmičkih sila. Znači, samo možemo da izađemo iz tog nivoa sudbine, da uđemo u nivo više svesti i onda kako bih rekao, ne podležemo tom sudbinskom lancu, ali to znači da nemamo ni individualnost, nego smo na nivou univerzalne svesti, ne individualne. Na nivou individualne svesti mi smo u stvari duševna struktura, elektromagnetski kompleks koji ima određeni broj sastojaka, odnosno određeni broj elemenata i onda u stvari iz toga možemo da izvedemo i broj sudbina. To je matematika iza ovoga dela Mysterious Stranger. To je očigledno, to se Mark Twain nije time bavio, niti uopšte su druga njegova dela nalik na to. Znači, to je on iz razgovora sa Teslom zaključio i kao veliki pisac. Mislim da je on najveći američki pisac u stvari. On je to sve dramatizovao i spustio je toga anđela u stvari kome je satana, odnosno Lucifer, ujak, spustio ga u selo i on zajedno sa decom menja sudbine, igra se ljudskim sudbinama. Sad interesantno šta je Tesla uradio sa Luciferom, to je gospodar svetla. Pa on ga je zatvorio u žicu
i takođe u bežični vod, čak i to. Znači, on je direktno zarobio Lucifera da radi, evo ja upalim lampu, svetli Lucifer, nije loše, ali kontrolisano, ne može da radi šta hoće. Znači, Tesla je pobedio u stvari Lucifera i prema tome, to je jedna od njegovih najkrupnijih zasluga za čovečanstvo i ukazao je da u stvari viša naučna svest omogućava upotrebu Božijeg dela nama na korist. Samo mora da shvatimo te zakone. Samo toliko, dobro, nije lako, ali moguće. Ви зборувате за научна духовност, зборувате за тоа дека Бог е една отсуство на акција или како рековте претходно, а од друга страна, кога ќе го видиме оваа книга, ова е Библијата на македонски јазик. Куранот, Добро. или ако ја земеме древната митологија каде што боговите се антропоморфни, едноставно религиозната представа на Бог ни најмалку не е пријатна, затоа што Стариот Завет е препон со свирепости направени од ликот Јахве, кој што треба да биде нели универзалниот Бог, а никаде не се зборува за констелации, не зборува за универзуми, за галаксии и за било какво космичко влијание, најмалку од се за некаква духовност која што религијата некако имам чувство дека подоцна има во низ теологијата создадено од нула. Ја нема во Библијата, барем јас ја немам најдено. Како религијата и духовноста се помируваат или не се помирливи и каде е всушност патот кон Бог? Pa kako da ne? Recimo uzmite, evo, kažete Biblija, pa u redu, imate razgovor Mojsija i Boga u šatoru, je li tako? To je u knjizi Postanja, u prvoj knjizi Biblije. Pita Mojsije Boga, ko si ti? Ovaj kaže, ja sam onaj koji jesam. Znači, ja sam čisto postojanje. Niko kasnije, ni od filozofa, ni od naučnika nije dao bolju definiciju Boga od te. Šta ja zaključujem? Da Bog nije samo transcendentna pojava. U kom smislu? U smislu da prevazilazi granice ljudskog saznanja, nego je i transcendentalna pojava, dakle, ne samo što ne znamo, nego nikad nećemo moći ni da saznamo razlog postojanja kosmosa i sam čin stvaranja da objasnimo ili da ga opišemo. I na kraju krajeva sve ovo ostalo što piše u Bibliji je potpuno ljudsko. Jer dozvolite, Mojsijeve zapovesti, uzmimo recimo, to su kao zapovesti koje on dobio od Boga, ovo ono, međutim kakve su to zapovesti? Kaže, imaj samo jednog Boga, ni jednog drugog Boga osim mene, to je prva zapovest. Pa bogova ne možda nabrojimo koliko ima bogova samo u hinduizmu, a gde su ovi drugi? Pa imamo i sveto trojstvo u krajnjoj liniji u hrišćanstvu. Ovo je Stari Zavet, u Novom Zavetu imamo i oca i sina i majku i šta sve imamo. Znači imamo jedan spisak bogova, da ne pominjemo afričke bogove, pa velikog Manitua indijanskog, pa ima bogova koliko hoćeš. Pa kakva je to Božja zapovest koja se krši? Ja to ne razumem. Za mene, ako je nešto Božja zapovest, to je neprekršivo. A onda druga zapovest kaže ne kradi. Ono krade se na sve strane. Pa ne ubij, to su sve Mojsijeve zapovesti. Pa to su njegove neke priče, razumeš, etičke. To nikakve veze sa božanskim moralom nema. Jer božanski moral, to je moral prirodnih zakona. U tome je naučna duhovnost, što jedino nauka proučava prave zakone koje je dao tvorac, oni su neprekršivi, znači kriterijum toga da su zakoni od tvorca jeste njihova neprekršivost. Ne možemo mi da menjamo nijedan od zakona kojima se bavi nauka. I prema tome možemo bolje da ga shvatimo i tako dalje u nekoj formulaciji, u nekoj varijanti, ali ne možemo da promenimo te zakone. Znači jedino se nauka i naučna duhovnost zaista bavi Bogom. Ovi drugi se bave politikom, čovječe. Gdje su sve crkve? Pa da, sve su crkve, delovi države. U Rusiji odete u crkveno, sve zlato šiba. Nema ni jedna kupola u Rusiji crkvena koja nije pozlaćena od zlata. Pa gde se rodio Isus Hristos? U štali. Pa hoćemo da pozlatimo tu štalu. Šta ćemo da radimo? Mislim, čemu se... Razumete što hoću da kažem? Tako da crkve u stvari, one su okrenute na dole. Znači, sveštenstvo, ono u ime Boga, u stvari drži narodu pokornosti, a deo je političke vlasti, deo je države.
političke i ekonomske vlasti. A šta radi naučnik? On gleda u Boga da mu ovaj da neko znanje, čoveče. Naučnik je taj pravi koji se moli Bogu, zaista da mu da naučno otkriće, da shvati njegove zakone, da razume njegovo delo. U tom smislu naučna duhovnost je jedina prava, a ovo drugo su istorijsko-političke prevare na neki način, jer ovi govore sveštenici, kaže Bog je rekao ovo ono, nije rekao Bog, nego njemu odgovara. Razumeš? A pritom da ne govorim, pazi, je li Isus isterao sve trgovce iz hrama, molim lepo, je tako bilo? Vi trgujete u Božjoj kući. Čekaj bre, a sad kad uđem u crkvu, bilo koju crkvu, prva stvar, bilo koju katoličku, pravoslavnu, prvo ide radnja gde se prodaju krstići veliki, malo skuplji, krstići oni mali, malo jeftini, isto tako sveće. Pa znači ti si uneo, čoveče, vratio trgovce u hram, a tvrdiš da si hrišćanin. Majte, molim vas, mislim, to je smešno. Jedino nauka u stvari je prava metoda religije, to je Alistair Crowley, ma koliko da su njega ocrnili, ali nije on čovek koji nije pokušao nešto da shvati. Po meni je on tragična ličnost, jer on se u stvari sudario sa nemoći ljudskog uma da shvati Boga i onda se razočarao i onda se okrenuo u stvari crnoj magiji, a to je nauka koja je destruktivna, ne konstruktivna, nego destruktivna. Znači nauka koja u stvari pokušava da vlada nad ljudima i nad materijalnim dobrima i onda je u stvari sam jadan pao u psihičke teškoće. On je vrlo nesrećan, umro, isti Alistair Crowley. Iako je bio, kako bih rekao, evo u ovom slučaju on potpuno u stvari u pravu da je nauka metoda, ali ne religije u smislu pojedinih religija, nego vere koja je nad svim religijama. Šta znači vera? Znači evidencija postojanja. Ja postojim, ti postojiš, svet postoji, od toga krećemo, nema ne bića, ne biće, ako kažem ne biće nije, to je u stvari logička kontradikcija, dakle ako ne biće nije, onda u stvari jeste, jer ako postoji nešto što je ništa, onda ono mora pozitivno da postoji, ne mogu da kažem ništa ne postoji, onda znači sve postoji, ali znači ne mogu, ja nemam uopšte, ne samo u rečniku, nego nemam uopšte u pojmovnom aparatu, pa nemam ni u misaonoj mogućnosti da izrazim nešto čega zaista uopšte nema. Dakle, ja sam onaj koji jesam, lepo je Bog rekao Mojsiju, mislim, i to je u stvari možda i najvredniji deo u čitavoj Bibliji, jer se odnosi na ontologiju, na pitanje postojanja. Tako da što se mene tiče, nauka i naučna duhovnost u ovoj našoj civilizaciji, ona će zapravo da pokuša da shvati Božje delo, ne samog tvorca, ne razloge stvaranja sveta, ne to, nego samo beskonačno Božje delo za koje ja tvrdim da je vreme i da ono proističe iz svesti. Znači duh teološki, a svest naučno. Eto, zato ja mislim da je svest kontinuitet koja stvara kontinuum beskonačne sadašnjosti, sve drugo sledi, sve drugo je čista jedna temporalna matematika koja može da nas dovede do toga da pobedimo bolest, starost i smrt. To su jedini pravi ljudski neprijatelji, nisu ni Ukrajinci, nisu ni Palestinci, ni sigurno ni Rusi, ni Kinezi, ni Amerikanci, ni Englezi, nego ljudi moji, to su prirodni zakoni kojima naša svest mora samo da kaže da, jer nemamo znanja. Tome služi nauka, da se u stvari oslobodimo iz zatvora u koji je duša stavljena samim rođenjem. To je samo u pitanju viša svest. Така, професор Абрамович, јас ви благодарам што бевте гостин на мојот подкаст. Исклучително задоволство и се надевам дека понатаму ќе се видиме повторно. Благодарам ја вама, начукал Мајданот. Нешто смо рекли. Така.